Na ipande pateo ko nudias kano pituan sa ede na muna pito karano na suko na iso kakinigin ko sa lamakan aso kung sukalilinta din nakapipiyagin Nagyo kong mamuididakan na special ay prinarinaw sa aging kanan ariakan apo 3D rawatan Nawad ko mana ari kulaya di kanang kanyang ka agatarutupan na di yung kaankaon so di kang giginaw kaisi sobang sa sengderanaw na katinatan din yung sa matanos ng madaya pa makinig Kaya ko namatan binara putri dirawatan na malambot sa pamikiranakan na dititag dia sa suara ko sa katan na wassalam. Tambira dia sana mulia
sarang kono putri dirawat panana demaka monata demana kuwini beri managawi sana ulah saranong kadikuwariak teri dirawat di kudinekro inayako bupak negmiati dinanuhan pegaya onak di kudinekro imamu depagi nawana sana olian hidup ke parosa dera putri dirawat kulai kata nasogawak pagi di matang kaya sana olak buana diyo dengar yu ketaro topan kapinde marah koron kor dirak sobuai so pasti di kudinekro katomu air dan aku disarai di aku pamalata aku kita kayo nata labo so ariak putri dirawat inapa lambu saktani anak tademana di mada ibu dena pera pangkat di desa ginawa pamana sekaso waria tempi akan beyakade ikano kadi penapa anoni di umat ini dilego suara sana ulak Purita kai pangado nagine kalina lina rubu maputri dirawat tobu diwasoran nasaraka pimbitaka adeu baki pagin anu bisa taguluan baik